Gatho cia mwanya muno kuma mwena waku wa studio na toria wise mwaka wa kithurano ni mwaka wa 2027 mwaka turorete na wo mwaka ucio urakuviriria noguo urugari wa giuteti urathi na mbere ukiambatagirira guku bururi-ri na ni tonete ateti makithi na mbere na kuthondeka micemanio ya uteti makigeria kwiguithia mwingi ati nio magererekete kuthurika thiini wa iturwa iria maretia thiini wa mwaka wa 2027 na kwi aria mareka maundu mau ni mbeu nini aria wanamonekete ni maretonya thiini wa tongoria na kwiragwo tongoria wa rucio wenjarari kana mokore ma mbeu mbithi na koguo ni ta kwa mbeu mbithi cia ugaru kavinda kau ni gatuika kagukinya niki mbeu nini iratuika cia gwitonya thiini wa uteti ni gugwoca iturwa cia tongoria ni mathina mariku maravitukira na ni mevariritie kuvura na mathina mau na mavate gukora magioca uvotani na kugeria gucaria ivonia cia mathina maria maragomera mwingi kavinda rigaka niguo kugia anja ya ciuria icio ni tugora tukeraniria na mugendi wa Kareko uria uretia giturwa kekere mwende ngwenda atuike wa gutwerithia ni kiriku na ringi niki uraugire no gutonya siasari no wose giturwa gya tongoria. Thank you fundi ve maretwa mbetagwo mugendi Kareko kuma itura riria Karengerere mwana wa Manyata town na nini avurania giti kia MCA Ruguru Ngando 2027. Gucokio kiuri giaku gitumi kira ndo gitumite ngoro ni ravonia giti kiu ni kuonania ati kindu kia mbere otogu auga utongori twe mbeu mbithi twe atongori omunthi ti atongori a rucio na twe mbeu mbithi twe tandu arengi thiini wa buri wetu wa Kenya na guku wetu Embu County na Ruguru Ngandoli ni tuturerewa mathina maria erikari yetu riravitukira koguo ni gitumi ni umiritie na andu makambera na makone support kendha nvingagerie gutatua mathina mu andu etu maravitukira na ringi ukigeria kwaraniria na mwingi kana mbeu nini niguo ikura cia gugutikirika ni mathina mari kuravitukira. Tutambe mbithi kindu kiria tungiwa kinene muno twe na kio thina munene muno ni thina wa financial resources but the human resource kiria kia vata muno ni the human resource kithurano cia Olkalau niratonirie kwamba atitira simokoro wina mbeca kenda vote kuthurwa we uria gwika ni uthi wendie cera ciaku andu magwitikire na andu magwitikira mavote ukuvotongoria koguo thina rutu naguo munene thina wa mbeca no ucio ndi thina ati ungituma andu matigatuthure kiria kina vata ni kwendia cera cietu na kuonithia andu kio nikio gitu kia kumatongoria waro na wina umano kuvotana nyini na umane nguvotana ni tondu andu ni marambira inawezekana na nathi wa vandu marambira Kareko ruga ni omeshikira ndite koguo ni omburia andu etwa Ruguru Ngandoli mathina mbena kunyitirira na kumvoera ati ngoro ni navota kumatongoria wega mwaka muku temshie wao guku wetu Ruguru Ngandoli ni tondu inawezekana no wega muno na gwe kuvi muno ni ati mutongoria twanginya kuri na miaka mingi mutongoria ni wina kionekiria kuthiria mathina na gukeria uturo kana kugaciriria uturo wa andu aria mamuthurite niguo amatongoria gwa kivinda ka miaka 5 na kuone kuma na gwetera tuna ni mbeu cigana kana ni gwika ni mwingi na ituike cia kurengerwo ituro iria cia utongoria ningi gatuika cia gutongoria tukenda kuona uria magakorwa magika na utongoria ucio makathurirwa na koguo ndina maundu mengi ni gucokia mwaro kuwe kuma studio ni kwewe studio ni kuma county ya Embu ni Beta Dennis fundi.